دەمخۆش تەماشەوانین هیژاب اون بخێر هاتنە بەرنمەیەک نو یا باسی ڕۆژ. Di parlamentoya Tirkiyeyê çendîn xalên guherîna destûrê têne gengeşekirin. Di nav avahiya meclisê de parlamenter ên ku nikarin bi danûstandin û diyalogê û rexneyan bersiva hevûdû bidin, bi kulmanê êrişê hevûdû dikin. Dijberên guherînan dibêjin ku ev xal guherînên sîstema desthilatiya Tirkiye bi tevayî ye. Li gor parêzvanên ku li gel guherînan jî ev pêdivistiya Tirkiye ye. Berferahiya babetê em dê tevera me duem de li gel parêzer Sıtkı Zîlan ji stûdyoya me Diyarbekirê biaxivin. Her wiha heftiya derbasbûyî Serokwezîrê Tirkiyeyê li Bexdayê û Herêma Kurdistanê bû. Piştî 10 rojan bi garantûriya Tirkiye û Rûsya li astana paytexta Kazakistanê hevdîtinên çareseriya Sûriyeyê dê birêve biçin. Siyaseta herêmiya Tirkiyeyê gelo dikeve pêvajiyek nû ya guherînan de. Vê babetê jî em dî li stûdyoya me navendî li gel Doktor Musa Kaval bigirine dest. Kek Musa bi xêr hatine germ ji bo bernameya Gelek spas kem xêratin bû te jî bo qenalê jî. Kek Musa Türkiye devletek endamê NATO'ye. Belê. Pozisyona Türkiye niha li deverê gelo li gel siyaseta NATO'yê li deverê hev digunce تقابل هەوودود کە بیرڕایەتە دوێ بابەتی. بله سپاس کەم وڵی پرسەکە گەلێک مهمە بڕاستی چونکە ئەوە جەوهەری سیاسەتە تورکیژی بابەتێدا یەت ئاستەنگیەکێدا بڕاستی چونکی تورکیا پشتی یعنی شەری جیهانی دوێمین و هێوە اختیارێک داناند بوو سەرخوا بوو بە ئەندامی کۆنسەی ئەوروپا و پشتینگی ئەندامی ناتۆیژی هەروەسا و شینگی وەرە وەکی ئەندامێکی باش gel NATO û gel Konseya Ewropa. Nehvê gavê Türkiye diyara ka ji ber benceverdiyê xwe bînît yan ji hindekî zerûriyetên derve yan jî guherandina stratîjiya siyasî ye sê çar faktorê tê ku Türkiye vê gavê hêdî hêdî diyara ya ji vê destê ji vê siyaseta ku bibîte devam biket wekî pabend wekî em bêjin دیال اتجاه و سیاست ناتوی وگاوی ترکیه خوشبه داره بدیر تخیتن تایبتی پشتی مبره خدای 2003 و هیوه وقتی امریکای خواست رژیم صدام بگهارینن و عسکری خواه اینان حتی سلوپیا جی اول چارچوه سیاست ناتوی لاغو بس ترکیه خانه برویری و نهلا قانون یک درخست تبدیل دا خدا پارلمان خدا اف دخوازا ناتوی کار نهیناند جان هم بینین جای دیتری اف سیاست هنی جای دیتری آستنگ بین ترکیه و نخوشی و ناتوی و امریکا و اروپا دا چی بون جای دیتری سراست بوده حتی 2011 ترکیه دکترون نکنی بخداناند خواست برای خدای گوراندن مازن روجلات دا ناوی دا چید بین ولی آبوری دا جی ترکیه به حس کد و پارتی AKP جی بو پارتی کمین هم پارلمان هم سروک وزی سروک دولت سروک کمار هم عسکر و پلیس و زیادتر بخواه گردان یعنی بیشین او جنرال و فلان دوری خستن اول دیجی وکیل دعوه ارگانه کنه که دا AKP bu partiye که بهز و تاریخ ترکیه دا پشتی آتا ترکیه و پشتی یعنی 49 و هوا حتی مکاریم بیشی 50 و هوا partiye که AKP خورد چه نبیل ترکیه دستلات داریه که یعنی اوتیوی معنی گمرو دستلات رکی خورد بیل ترکیه 55 سال پشتی کتو اندام ناتوی تو دکاری هلوستان لدیجی سیاست ناتویی وجان هز به ساعت خوش اول کم بیشیم پیش گوت نکیبو ترکیه وقتی خواسا خورد دید و ولات روجلات ناوی پرونیا و کتنت تنگاسیه دا سر ایران امبارگو هبو جبر مثلا نوکلیره و دیتیره ولاتی که وکی مصر و ولاتی دیتیره همی بحار عربا دست بکر و کم بیشین ژئوپلیتیک که سیاسی اسلامی دست بکر وسط هات فهم کردن ترکیه وسط فهم کرد. جتونیسی مصر گلی خان مسلمین
حماس اسرائیل فلسطینی و اوازند که اردن جی برایت مسلمان خورتن و زند که سوریه جی اخوان مسلمین این سر حکمه و ده طول راتریا سنیت عراقی داشت و ده ترکیه بخواد در فتح که باش دید دیاره که کی لیدرشیپه که مزناتیه که کار بینه و جبونا و درجی سیاست که تئوری که سیاسی ها بجنی پرواکتیف بله سیاست پرواکتیف اوه که دولت که بسر خوشوا هفبندی و هفکاریت کردن دور کاری دور بخید و بسر خواه سیاست که بکات بی موافقت و هفکار و شورمندی گل هفکاریت خواهید بری ترکیه عین او سیاست پرواکتیف دست بکر یعنی یدی اعتبار ندادید نه امریکا اعتبار ندادید نه اروپا و ناتوی خاص بسر خواه سیاست در هر هنگی ما فکرت کرد من گو ایو که آنالیست و که بیجین اکادمیسیان آیا ترکیه او قوت هیا گوی سیاستی کاربینه آیا اف باره گرانتر نینش قوتا دولت که وکیا ترکیه چونکه دوی داره دا منفعت ترکیه کهونه دجبرن دیگل منفعت ولات مزن لرجالات ناوی منفعت توید بنا دجبر دیگل یت امریکا گلیت مثلا بیجین انگلترا جاکی وکی سوریه دیگل فرانسه و دیگل روسیا جی جاکی وکی آسیا مرکزی دیگل روسیا دیگل ایران هر واسا بجد وی دا ترکیه دیار آنالیز که باش نکرده بود برز کهال نها وکی ت دیار کردی نها ترکیه پشتی هاتنا دستلات یا اک پارتی بله جی چند پیواژوی چند پروسسین گوهرینین سیاستا خوی دروی گله کی مزن در باس بود راسته نها بری گو بخو بری دستلاتی بری کو بری زحمت داوودوغلو به سرو وزیری ترکیه وکی اکادمیسیان کارت کرد تئوریه که وان هبو لگل دراوسین ما problemin sıfır. Piskirekin sıfır. Pişti ku ew buhara Arabî dest pê kir, xwendinekî tir kir. Niha jî ketiye peyvajoyekî tam bereva jî ve her du peyvajoyan jî. Gelo devletek weke Tirkiyeyê dikarê yani vî barê giran ragirê ku siyaseta xwe dervê ew qasî bingehîn, bi naverokî biguherîne û dîse vegerê mesela bêjin pozisyona xwe berê. Yani NATO ew bahwerî û îtibarê wê bide Tirkiyeyê ger bi vî şiklî devam bike. Zahmet ez barkem Türkiye ekut bêjin gelek kartê xwe yani yê sotîn. Ew siyaseta ku harîkariya Hareket İslamî dikirin û Birêz Erdogan çar wextê şiarê ew diya werdigirtiye Xwan Müslümîna Rabia yani çar ev diya telgirt. Eve bu vekî evek muhrek li ser siyaseta Türkiye. Gerçi ne Birêz Erdogan bêjît armanca min ne ewn armanca yêkatiya dewlet û ax û nizam çi bes wextê xwe da tiştekî cida bû ev şiarê. Türkiye ya zehmet bitin çünkü sıkat tiştekî gelek muhim e hem siyasetê da hem jî peywendiya da. Îro Türkiye siyaseta xwe bigihorîtin jî باور dikem her wekî we jî îşaret pê kir Ewropa taybetî yêkatiya Ewropa û NATO dê bi zehmet cayedî têkiliyet xwe wekî berê gel Tirkiyeyê bimeşînin. Hindî ku ev desthilatdara henî wisa devam biketin. Gerçi vê gavê konseptek nû danandiye piştî Birêz Yıldırım hatiye ser hukmê yani kêmkirina dijminan û zêdekirina dostan. Evê konsepta we îşaret pêkirî sıfır yani dijmin kevîta çîna wê da. Bes birêz kewal yani niha ev pirsa ev siyaseta ku Birêz Yıldırım, Birêz Erdogan, Mevlût Çavuşoğlu digirê desta ku dibêje ew em ê dostên xwe zêde bikin. Bes ew aliyên ku wekî dostên xwe bi nav dikin niha mesela Birêz Yıldırım berî hefteyekî li Bexdayê bû. Têkilî bi İranê re, têkilî bi Rusyayê re ew welatên ku herî zêde di bingehê de pirsgirêkên herî mezinê Tirkiyeyê hebûne û berjevendiyê wanî herêmî bi tevayî dijberê hevî dî. Gelo mümkün e Tirkiye mesela ez wekî nimûne bidim.
هیلالا شیعه یا ایرانی قبول بکی و دوی چرچوه ده سیاستی یعنی دولت که ترکیه که خودان تجربه که کف نه یکیش دولت مزنیت روجالات ناوی خودان تجربه کاریتن سیاست خوازی بگوهرینن سر اساس برجواندیا هم ببینیم و یعنی هم بجنش 2010 و هیوه 4 جارا ترکیه سیاست خواه گوهراندی معنوی نه اوه که ترکیه دوی دا ممکن امرو بیجی دولت که پراغماتیک فلان بس دتا نشادایی نیجی که دوربین جنی نه چونکه دولت که دوربین یا مزن و که مثلا که قوته جیبزی سیاست خواسته ناگوهرید نابینا 2 و 3 و سال که 2 سالی دا اوه جی دتا نشادایی که ترکیه مجبور به سیاست خواه گوهریدن بجا اگر او هلالا شیعی و کتاب عسکر ترکیه مجبور بیتن دیویجی قبول کردن وگاوه در دی ترکیه مازن اوه گلو دی چه واشیتن سیاست اکو صاحب کار بینید که هندک پرنسیب سیاست خواه هندوری و داخلی پیک وبدت قبول کردن پولات مازن گلک زخت سر امریکا کرد درباره روجاوا کردستانه یعنی مفت کارت بیجید بینه و همیه دا مثلا کردی جاهی بابت که یکو از الویدری دخواست من بگرنه دستا بریس کبا نه ترکیه بری بخاسی 20 روزان لگل روسیا و ایرانی لموسکوی دکلاراسیونه که به هفو دوره بلاف کرن خال جی دست نشان کرن demek ki gelek ki Kürt serve derbas bu بهن حولدانین ترکیه جی نها ایران وکی خوش و دکلاراسیون ایزولکری هست که حتی وزیر درve ترکیه مولود چاوشoğlu گفت که ایمه ممیسوگریا گارانتوریا او آلیین مخالفتی رکبریا سیاسی که ایمه تکیلیا ملگلوانا هیا که بکفنه نواگر بسته ده لی چما ملیشیاین گونیزی که ایرانی نلوردمینن ایران جی برسوکی گلکی تونده گود ترکیه داگرکریت که آنگو دیسه دشبریه که نابینا واده ساعت خواست برسکا جوانش خواهم خواست از خواست به مسار في المسألة هاي راسته يعني مساعات تركيا وإيران وروسيا اتفاقات تكتيكية ديارة نكارب بتتراتك استراتيجي بودا ما كادريش اجبو بيري مساعات إيران واستراتيجية إيران جل نهات يجهورين يعني بنجهية من ده صالة السوري بيت العراقي بيت بله باواكي استراتيجيك يا تركيا تيتا جهورين إذا عجب دجفي كونفرنسا أستانا چه در كويتن دياركو اف كونفرنسا يعني جرچس تركيا هر نها حاول دادن وقال روسيا هر نها حاول دادن شكل كي وصا جالك مهم وكي اساسي ندان جبوكو هكا بسر نكويت دا زيدا بقى منابن كي منابن مثلا سلوك وزير اجدار و روسيا قلت وزير اجدار و فرنسا اف جوینا ام دکن بردوام بوک تمام کردن جوینا کنفرانس جنیوره یعنی کنفرانس استان و کی بردوام و بو تمام کردن کنفرانس جنیوره گفت بن اشرافات بن سلوکاتیا نتویت گرفته دست بگیره اجالیه دیو تشتی ترکیه خوازید و تشتی ایران خوازید گلک جیگ دیرن یعنی تمام اب هر دی هم فکرن لسر راوستنا شر لسوریای بله من هم فکرن سر انجام و راوستانه بو ایران لازمه و بو روسیا جی بشار اسد حتی 2001 دوام بکرد یعنی معنای 4 سال دیتره سر حکمه ببینید او ایک یادویه ترکیه نکاره ببیته گارانتی بکتن که او هیزین مخالفت الجه سوریه حتی 4 سالی تره دی راوستن شر ناکن و هر نهوی مخالفت سوریه گلک خدای پاش و گلکاش گوتی هم ناکوینه ناوی اتفاقی دا اجبویر او قوتا ترکیه نینه بسری خواه بی امریکا و حوالبند نوی که یت بردوام که مثلا بیجن عربی سعودیه و هندک ولاتی دیت هرمینه بیوا ترکیه نشتی و تأثیر سر مخالفتی بکرد لی ایران دی و روسیا او شین سر متفق خو حوالبند خو کو سوریه
باندوره و تأثیری بکن که سوریه و که حزب الله و که میلیشیانه هر وکی و بحث بکر بجاش بو ویلی از باور دکم خلق لاواز دوی داره داد آهن پاش روژ دا اگر امریکا و اوروپا پیش ترکیه نبن دی بیتا ترکیه ندوره که دوی داره داد ترکیه جاره دیتر اگر حوصا دوام بکه هر وکی مگو حتی نه چند جارا سیاستی تخواه گوهر راندینه ندیره که مجبور به جایدی بخوال حوالبنده که نیو بگره نیانجی ببیت سبب ویره که هندک نرازی بونه بیجن تند پیدا ببن رخنی تند پیدا ببن سر سیاست برز کوال هاتنا ترامپ لترکیه به دبیجن نیا چار چاوان لهیویینه چار چاوان لهیویینه گو ترامپ وری کو او پرسگریکین گو ترکیه آنین سر میزی به هاتنا ترامپ هیدی بکفنه یعنی بر بچاره سریه کی و بچین هرچند کو هموجین اینه چاره سرکرین لی دهن بابت آنده ادمنستراسیونا ترامپ کو هن حسانکاریه پیدا بکی او ترکیه دیسه او هفبندیا خو لگل امریکا برفره بلکه ریا در کفتین ریا کج بیجن اویدیا ترکیه جوی آستانگی جوی تونلی در خینید بیتا اوه بله بلکه امریکا yani مسامحت که بچوک بو ترکیه بداد کت رای گشتیا دا یا خلک ترکیه دا ترکیه زیده محجوب و شرمزار نبیده تشتکی واسه وقتی و بودم که کرد بو ترکیه تن اوه که بکاتن و ترکیه جی ده هنگ مجبور بید زوری تسر اویدیا خواه نرخاندنا تد پیوندین ترکیه به هرما کردستانی را وی چرچوی ده خود بوتوی بیجم نه دو کنسپت جدا هنه یعنی یک کنسپت کردان یک ترکیه هنده تشتا گهنه هف برجوانی هر دو طرف هنه مثلا گلک باشه که تکیلید نابین ترکیه و که دولت کامازن تروش حالاتی دا و دیگر حریم کردستانی و که حریم که استراتیجی و مهم سر هنده بنگهن قاهیم بیته چه کرن او بنگهن قامی اون کز نه تکتیکی بن لما دیتی حتی نه ترکیه بس سیاست تکتیکی دیگر کردات کارت اینیتن چونکه ترکیه مثلا هندک تشتاد بیجید بو کردان نممکنه عیدش تشت قبول بکن جبویری یادی تری پیوسته او هاتنا سروک وزیر ترکیه جبو کردستانی دیار دکت که او هند مبستوی اساسی یا جدایش تشتی رسمی زانی یعنی افتکلید ترکیه بس پیوسته دوی داری دا ترکیه حرمت ایرادا گلی کرد بستی بوار گرید هم الوی داری هم باکور جی وی گاوه پرنسیب سیاست در ودا کنسپت چی بیش سال 1992 و هیدی او کنسپت گله کی پیشت که و اوجی که انگلیسی بینه گوورنانس و انگلیسی فرانسیز بینه گوورنانس عربی ترجمه کیه حوکمه ویدری دا اوه سیاست در و سیاست هندوری اداره کردن آبوری اداره کردن دیتیلی همی پیوت تغییر داینه وگاوی و یکیش عنصر اساسی رای گشتیا خلکی بخواه اداره رای گشتیا خلکی دقادا ناو نتویی ده جی بریسکا و نهات قادا ناو نتویی ده ستیرکا هریما کردستان یا هر دیچه گشت بی مثلا درایا گشتیا جیهانی ده نرینا لسر کرده نرینا هرمکا به اوله هرمکا خودی پرنسیب دی سیاستا خوده هرمکا کو لسر بنگه شارستانیه کی برز دموکراسی کو پیکاتین جدا لسر هریما کردستانی دکارن با اوایی که یکسان به هفو دوره بجین یعنی نشانه که وسا ایگو به هریما کردستانی و هاتی گریدان هیا ترکیه جی وان سالین مثلا داویده به هریما کردستانی ره تکلیه که وی باش هبویه گلو ترکیه گر هریما کردستانی ده پیواجویا سرخبونی ده گر وی عالی و بچی وی هلوستا ترکیه چی بیوگلو اف چی باندوری دکارل سیاستا در وی ترکیه قناعتا من اگر کردستان سرخبونی و بر سرخبونی و بچیتن جبن و اندی ترکیه پیچ بی ناهلیتن جبر که قناعتا من
جبو که مثلا ایرو ترکیه هبونا مافی هندک مافین کردا پارچین دیتری وکی تهدیج بو امن خواه قومی بینید نوی اما وقتی تو ناسکرین هندک مافاش بو گلی کرد هندک جهد دیتری بو امن قومی يعني تهديج بو امن قومي اخوا ببيني وتهندري ولات خواب خداش ببيني تو دي چوا ممکنه منو دي باوري ایتن که پارچه دیتی کردستان سرب خواه ببیتن و دي پیشگیرتیه کد جدل لی اگر اف سیاست اکا ترکیه تینی همین دولت واسانه از بما مانع اوت اشتها حتی داویه بشکل همین شکلا نرم بیتم هیوه بیتم بس اگر میچه نبود دی بما دوستی باش دی بخواه این ما دی واسه چکن کد گل من اجیجی فایده ببینم اجازبونا بره سیاست ترکیه از باورد کم یاد وی چارچوه در باز بیتن سیاست ایرو ترکیه دو کنسپت سیاسی کارت اینیتن یک کد بجنه سلف پاور یک جی هارد پاور یعنی سیاست نرم سیاست تند سیاست تند یا هنده ارداب کارت اینیتن مثلا بجن اف عسکری خواه که بعشقا و بوده بیجم بلقا اودیا فرات مطالع فرات و جهدیتر علی دیت سیاست کار نرمیاد گل کردیم با ویدریب کار نیتن دانی اینجا جار نه هردی دی بنا جهون بگو مجبوره بخوریه که بینه مثلا وقتی که داخیانی تند دان دیجه حکمت بغداد ما نه بو این هوی گاوی ای حول دادن خانیزی که بغداد کن وقتی که داخیانی تند و هلوستین تل دیجه بشار اسد نه هوی گاوی دیال روسیای و ایران دی قبول کن که بشار 4 سال دیتیره ببینید و دیاره یعنی اگر واسه دوام بکب سر کویتن دوی دارید اساس جوهر سیاست ترکیه قناعت من اگر ترکیه خوازیتن رجحلات ناوی دا هزک ببیته هزک آمازن و خورد بیسته نافخوا دا مثلا هندوری بریا دیالوگی بریا چارچوه دموکراسی دا بریا دیالوگی هندک راستیا قبول بکن یعنی تو تخوازه بیجی جوهره سرکفتنا سیاستا در ویا ترکیه جی گریدایی پرسا کرد بگومان جبوره چونکه او گوورنانس کنه ها دنیای دا بیت حاکمه بحث کش خدای مثلا او گوورنانس وسط شرکتین یعنی گوورنان حکمداری یا عقلانه حکمی رشید اگر رمو بیجیتن حکمی رشید حکمداری یعنی ریوبرانا عقلانه یا درست اوه که مسئله هندوریجی جاره سر بکتن دا هزا خواهی بگید پاشت آستانا حریمی و دولتی داشتی حزب بیتن اگر سیاست و دیپلماسی ترکی هیچ یعنی فهم نکریه یعنی جنا خوازن فهم بکن درست که وال پرسامنی داوی حکمی رشید جبوی ترکیه بیچی حکم رشید جبو ترکیه دی اوه لازمه عالی اداری عالی سیاست هندوری تایبتی پرسا کردی پرسا دموکراسی سیاست خواه حریمی یا فیده همی پیو نابین ودا هماهنگی کبیتن و پرسا ترکیه نکار قطعی دولتک وکی ترکیه نشیتین به حزب کبید نت اصلا ناف نتویدا نت اصلا حریمی دا اگر پرسا که وکی گرینک یا کردی که بری چکرنا جمهوریت هاویه و دما جمهوریت دا هبو اون هجی هیا و او دی بیجن اف پرسا هنی دستید فلانکه سیتی دا دستید فلانکه سیتی دا اوه معنای نخوازن راستی بدنه برشده نها ریالیته که یعنی راستیه که کرد 25 میلیون کرد باکوره کردستان لی هر وها سترکه که گشت گل هرمی جی گشت بیا او جی هرم کردستانیه بله ویجا جبونا ویده جبو ترکی جی باشه که پیوندیت خواهد ویده چاره او بکد دی باشتری جی پیوندیت گل باشور جی دی خوشتر بن وشخوا یعنی بلا کسل بنده نبیتن که جناب سروک در رابطن خوینا کرداب کرداد ترشاندن اوه دکترینه که جناب سروک ایک خوینا کردال کردا حرامه اوه او ایک خالا ایک کمین خالا دیو امثله حب کار نا اینیم بس بو پاراست نخوا یان جیش بو سرخابونا کردستان گنجین کردستانی بش بو سرخابونا کردستانی جانی خود اوه مهمه بونه ویجاش بونا ویده اوه تشتکی گلی کرد همی پیگ و لازمه پیشگیری و پرنسیپ بکن. گلی کی سپاس بریز موساکوا. تماشاوان این هجاب وی آوایی هم هاتن داویا تورامه یکم لگل بریز موساکوال گو بابتین گریدای سیاستا در و یا ترکیه
مگرد دستا تورامه دوام ده ji stüdyamê Diyarbekirê gel Sıtkı Zilan guherînên di destûra Tirkiyeyê de em ê bigirine desta piştî navê neket. Carek din silav temaşevanên ji hêja. Em ji Hewlêrê derbasî Diyarbekirê dibin. Li Diyarbekirê parêzer Sıtkı Zilan li gel me ye em dê xalên guherînên destûra Tirkiyeyê de bigirine desta. Birêz Zilan destpêkê de bi xêrhatine germ ji bo bernameya Basî Roja Kurdistan 24 ez ji wir dest pê bikim. Ev xalên guherînê ê ku hatine parlamentoya Tirkiyeyê têne çi manî? بله بله وک هنزانن گوهارتنکی چه دبه ترکیه پاکت هم دبیجن قانونکی هات مجلسه جبو بکرتاسی امکارن اویا بیجن دخوازن سیستم آخو نو بکن ترکیه حکومت و سروک کومار پیشنگی وی ایشه دکه اوزی چه هیا و پاکته دا سروک وزیر را دبه سیستم نودا سروک کومار دمینه بله هجمارا وکیلان 500 bu 550 bu دبه 600 زیاده دبه هجمارا مجلس هجماراوی زیاده دبه عالی محکمه عدلیه محکمه عسکری هنه Türkiye'de evya radibin sade ev diminin ev ki jiboy disiplini hene ki heyet dimini mahkeme seraser Türkiye'de geredaye vezaret evi dibe. Birêz Zilan ev kesên ku rexnê li guherîna de Sûriyê dikin dibêjin ku ev guherîn ne desthilata millet lê desthilata kesekî li Tirkiyeyê ev ê pêk bênin. Gelo bîr û raya te divê babetê de çi ye? Hunzanın hafte Haziranê cepheyekî hebû hemberê Erdoğan ew hikûmeta AKP piştî wî hunzanın derbeyekî askerî teşebbüsekî ew bû dibê cemaata Fethullah Gülenzê vê pêşengiya vê îşê kir. Yani ew cephe ku hafte Haziranê da hebû hindik zêde ew cephe ana devam dike hemberê AKP û Erdoğan. Nekî alîkî sedî sed hakliye, alîkî din sedî sed haksız e. Tiştek ku muhalefet dibêje hinekî ji wan rast in. Hinek ku tiştek ku Erdoğan AKP hikûmeta AKP dibêje ew jî nêvî rast e. Fakat galetiya her du alîz yani hem iktidar muhalefet her du alîzî hatta cîkî rastiya wan hene ew virda em karin bêjin tiştek ku dibêjin alî îdeolojik lehev nakin galetiya her gu alîzî heye. Pêşengiya muhalefetê ana CHP dike hûn zanin MHP nîzê AKP disekin ana em karin bêjin bûye şerîkê wê îtîfaqê dane CHP hûn zanin partiya ew ye yani ki Kemalîst e naxwaze sistem guhartin têda çêbe piştî sistemê belkî dibêjî rejim zê da guhartinekî çêbe ser vê ew ê dimeşe. Yani Başekek Sıtkı niha ev babetên ev xalên ku ji bo guherînê hatine parlamentoyê wisa diyar ku desthilata birêvebir ji parlamento tê girtin radestî serokkomar dibe. Hingî çi yani wate ji parlamentoyê hikûmetê ew dibênin gora nirxandina te? Parlamento dibêne hatta hejmarê wan daha zêde dibe. İşê xwe aslî ew ê yani em gor vê ew ê dibêjin. Pêşniyarî dibêjin. Dimêne meclis ew ê nabe, nayê girtin. Fakat wata serok wezîr tune be şûna wî da salahiyet ew ki destê serok wezîr da bû giş didin serok komar
ام کارم بیجه سروک دولته yani وسا caran وسازی nav dikin ve tasda yani em şahsi Erdoğan rabiyecin destevi daha kavi dibe. Anazi zaten hunzanın fiilen behelbjartine ki dengdane gel hatiye dibe ez gel temsil dikim, gel Türkiye temsil dikim. Dibe ev fiili durum em gerek ali kanuni hukukizi em gerek rast bikin. باشە کەک ئەویا دەبێت. سدقی نها لە بەڵێ. تورکیە گوهرینا دەستوران هەردەم درەوشین ئاوارتە دە پێک هاتنە یانی درەوشکی ئاسایی دە پێک نەهاتنە نهاژی تورکیە ڕەوشکی ئاوارتە برێوە دچێ گەلو ئەv یەک دووارێ حقوقی دووارێ دەموکراسیە دەچقاسی ڕاستە بخابن yani خوازیا برێکی به سهولت سکونت اویا چیبانا فقط hunzanın du badireyi mezin gele Kürdistan'ı Bakur ve Türkiye derbaz kır. Yek meseleye hendekan bun. Hunzanın Bajarı Kürdistan'ı xrab virane bun. Piştivi hunzanın derbeyke askeri teşebbüsü bu. Her du hadiseyi giring bun. Ana o hal hene ürfi idare hem de bejin hene. تنگاسی اپراسیون هنه شرما بین هیز PKK و دولت ترکیه هنه Türkiye hunzanın hene ki yani beşeki askeri ana Cerablus'e Suriye'de şardıkın derve sinori siyasi Türkiye ana şardıkın ali iktisadi mesele giring hene hunzanın Türkiye'de yani mıntıka germe Rojalata navinda hunzanın Kürdistan hatta Suriye, Irak derudor yani mesele giring hene. Fakat evim karın beji yani kanuni esası Türkiye sedised guhartın çe nabi çen em karın bejin pine dikin fakat juboy ki yani Erdoğan ana reisi cumhura او disa dahazi ev dibe yani parti zaten destevidaya evya ali hukukizi destevi daha xurt be muhalefet evya gor maslahat xo tasvib nake گەل سدقی نها لە گۆرا دەستورا هەیە تورکیە ئەف دەستورا و ئیرۆ هەیی بقاسی گۆ ئەس دزانم ینی divê دەستورێ de mirov nikarê rexne mesela li Atatürk bigirê yani destûrekî wisa ya got di rojevê de yê li Tirkiyeyê yani çi guherîn ev ê destûrekî wisa de çêpê got destûrekî gava ku li ser vê bingehî pêk tê ji xwe destûrekî ya ku ne li ser rêkeftineke civatî ê got rewşa Tirkiyeyê biguherênê destûrekî modern şaristanî pêk bêne yani wekî te gotî destûrekî pînekirî lê ew jî li Tirkiyeyê niha muhalefet û destilatê xistiye aloziyên gelekî Kurd e. Evya baş bû bahs kir. Ali ideolojî tiştek guhartin pêşniyar tuneye em nabînin. Hûn zanin yani Kanûnê Esasî Türkiye hem ali insani yani hukuka navnetewî, ilahi, tabiî em meşru nabînin. Yani hukuknas kes meşru nabînin. Ali ideolojik tengası yani hem ji bo bawermendan ew hem ji bo gelê Kurdistan ew aidiyetê din ra tengasî mezin hene. Kemalizmî hûn zanin mîna Be'siyan yani ideolojekî merûv nikare bi hukukî ra te'lîf bike. Yani alî hukukî em nikarin bêjin evya yani tolere nabe yani devletekî ideolojik, devletekî dagirker alî Kurdistanê dagirkerî alî seraserê Tirkiye jî ideolojik ew teng yani bu 8 sal zêdetir gelê Tirkiye gilîn û gazî dike vê Kanûnê Esasî ew mantıqa wî cê daye yani guhartin çê nebûye destpêkê da çend car Kanûnê Esasî nû bûye Tirkiye'de 24 da 6 82
fakat mukabil zihniyet yeke Türkayetiye, devlete Türkane her tiş gor maslahata wan dizayn buye. Tek sıdkı. Evyazi Destureki çawa bele. çawa digarî bi rastî li gora rastiya Tirkî bigunce. Li gora bawer tu wekî parêzerekî ku tê naskirin. Destureki çawa digarî li gora realîteya Tirkiye, rastiya Tirkiye bigunce ê ku yani destureka ku li ser bingeheke rêkeftineka civatî bê. Gava yekem gerek ideolojik nebe, yani gerek nütr be hem de bejin. Ey duyemin gerek aidiyeti ki seraseri Türkiye gişan nas bike. Ey siyemin gerek o Türkiye'de pır ali pır rengi pır dengi heye civaki da heye fakat kanuni da evya nay nas kirin. Devlet nas naki, hükümet nas naki. Fiilen nas bike ali hukuki nas naki. Evya gerek çareser be. Hunzanın mesele en girinçiye mesele Kürdistan'a Bakur'e. Jivira gerek çare ki bibine. Gerek Kürdistan'a Bakur statüyü geleme ali siyasi ser axa xo gerek statüyü ki van hebe. Berê miletekî 25 milyon miletekî 25 milyon ku xwe nikarê yani îfadeya xwe hebûna xwe di vê destûrê de bibîne ya ku tê gotin ku vê jiyana wî sîstema wî her tiştê wî nal vê derê rêz bike lê xwe bi xwe di vê destûrê de nabîne yani çi qasî destûrekî wisa dikarê bi rastiya Tirkiyeyê re bigunc. Loma em dibêjin yani vê kanunî esasî me girê nade yani gor me meşru nine. Çima yekî te nas nake tu jî wî nas nakî. Vê manê da yani meşru nine. Zaten devleta Türkiye yani Kürdistan'a Bakur da birêkê meşru idare nake. Ji bo ki meşru be gerek kanunî esasî guhartin çê be gerek Kurdan zî nas bike, aidiyetî wan zî nas bike. Gerek rızay mezi bigre emzi bejin erivye meselera hatta ana pırs nekiriye havcezi ne diye. Kapsıtki vakteki demekê de hata gotin demekê de hata gotin gava ku ew pêvajoya çareseriyê birêve diçû navbeyna AK Parti û HDP baş bû vê demê de hata gotin ku xebat ji bo destûrekî nû wê pêkverê û di vê destûra nû de vê statûya serokatî jî hebe lê vê eyalet hebin. Yani tiştekî wisa ku pêk hatiban li Tirkiyeyê ji vê van xalên ku îro hatî pêşniyarkirin evî baştir nebane di pirsa minî yekem û pirsa minî duem mesela ji bo Kurda çi ferq dike gava got destûrekî wisa li Tirkiye heye ha serokwezîriya ha serokkomariya ha struktûrên dinin çi ferq dike ji Kurdan? Eğer niyet baş be belki rêveke ew bi xwe çareser nake. Fakat eğer evya karibin rêveke rê aşîtiyê rê pêvajoyekê nû dest pê bikin yani destê Erdogan xort be veya xwe dewleta ez ne bawerim ki evya şexsekî evya dike. Evya kararı devleta Türkiye'ye. Pır tişt hene vê meseleyê da. Yani belki heftê Haziranê yek sebep be. Çawa bu hafta Haziranê da AKP piraniya xwe wenda kir. Hunzanın. Bi dengdanê da wenda kir. Demek ki gelê Kurdistan, gelê Kurdistanê Bakur wexta ku seraser ew Kurdeke metropolê Türkiye'de dijin eğer alîkariya partiyekî nekin mesela mînakem dedin AK Parti xwe serî nikaribe be iktidar. Vê tehlike dî. Epey tiştî deşifre bû. Demek ki dibe em wexta ku serok komar hilbijartinê da tiştekî wisa be cara yekem hunzanın hejmar zêde zî karibe. Fakat dawî eğer pêncî û yek piranî destê yekî de tune be gava duyemîn da du namzet beşdar dibe. İhtimaleke namzetekî hilbijartinê da dengdan pêncî û yek daha zêde bigire ew zî yani ew tiştek ku dewlet ana piranî temsîl dike. Yani yek mesele ez dibim girêdayê Kurdistana Bakur ew gelê Kurdistan meseleyê wan e.
yani çareseri ki ne diye mesela. درێ سفکە گەرەز پرسێکی وسا بکەم گەر پرسا کورد دەسوورا تورکیەیە جێح بگرێ ji bo Kurda yani ev statûya serokatî yan serokwezîrî yan parlamenter çi fark dike yani? Ana tiştek tune vê paket ev yani tiştekî çareser nake dewleta îdeolojîk kemalîst dibîne dagirker dibîne her tiş ji bo Tirkan ew tiştek ku em gilîn û gazî dikin giştî fakat hinekî tiştan em karin bêjin müsbet hene yek me got askerî mehkeme diçe serok komar destî wî daha xort dibe eger niyet baş be dewlet kararî wî wisa hebe kare meseleyê Kurd û Kurdistan bîne rojevê çarekî ji wî re bibîne yani ew mesele yani niyet hebe karin rêvek ev gava yekemîn bibe gava yekem belê. Belê yani li Tirkiyeyê çima ji bo guherîna destûrê ya ku me çend cara behs kirî ku teqebûlî yani hevgûncê rêketina civatî pêkhatiyên civatî li Tirkiyeyê bike gotê dîtin zêdetir rêkeftinên siyasî li Tirkiyeyê pêş çav têne girtin yani mesela niha AK Partî li gel MHP ku rêkeftî dikare gelek tawîzan jî bide MHP ji ber ku ev rêkeftina siyasî bi hev û dûr errekirine û destûrekî yani çend xaleyên guherînê destûrê de pêk tîn. Yani ew mesele me îzah kir hûn jî zanin yani meseleyê giring hem derûdor mintiqeyê de çê dibin hem jî hundirê Tirkiyeyê de bûyerê mezin çêbû şerekî berdewam e hem mabeyna PKK dewlet hem meseleyê îşî tê heye yani kes civak re tiştekî napirsin mixabin ev ya îşê civakî ye ew gerek ew karar bide dibe em mesela dengdanê de hilbijartin diçe ew yani kîja hejmara wî çi dibe birave dengdanê meclisê piştî wî referandum çê dibe ew referandumê da dibe ev ya em Başekek sidqî bi van guherînan bi van guherînan hûn bawer dikin tendensa demokrasiyê li Tirkiyeyê wê xurttir bibe. Yani merov nikarim müsbet mefin tiştekî bêje ez dibim yani sedî sed ez nûtir mêze dikim fakat piştî hilbijartinê em karin biaxifin yani rengê vê meseleyê xuya be Erdoğan çi diti fikirê dewleta Tirkiye çi difikirin yani ev ya ez dibim kararê dewletê ye dewlet qararekî bide piştî hilbijartinê wato serok komar ew meseleyê wî safî bû dawî da rûyê wî aslî rengê wî aslî xuya be nîşan bide ez dibê Baş e ev guherînên ku niha di parlamentoyê de têne münaqeşekirin ger di referandûmekê de jî bêne qebûlkirin Brêzîlan pirsgirêkên di navbeyna Kemalizmê û İslamîzma konservatîv li Tirkiyeyê ev ê tundtir nebin dijwartir nebin. Kemalist loma rahatsızın dibe piranî destê wan de tune ye alî gel zayıfın fakat yani alî askerî alî din kadroyê wan pirin alî civakî zayıfın naxwazin dibe hilbijartin hebe serok komar her gav yekî mütedeyyin be veya xud nîzê gel be em wisa bêjin alî İslamî zê tiştekî cuda difikirin dibe vê gavê em xelas kin vê neqebê dar em xelas kin înşallah em gor gel gor xwe qanûnî esasî kin nû dibe em belkî çêkin fakat ez ne bawerim her du alî zê tiştek ku dibêjin nêvcû dimîne yani bi vê osilê wato gel seraser gelê seraserê Tirkiye gelê Türkiye û gelê Kurdistana Bakur bypass bikin mabeyna MHP û AKP û CHP ew bikin mixabin û zanî HDP ana serokî wî û qedrê wan hêja giş ew dadan zindanê dane giş ew nak îstişare ji hewce nabîne HDP re kes îstişare nakin Başekek sidqî ger ez werme belê ger ez werme pirsa xwe dawî yani ev münaqeşên ku li ser van xalên destûrî têne kirin diyar dibêt meclisa Tirkiyeyê de jî ji
diyalogeke şaristani, diyalogeki demokratik zêdetir. Yani bi şiddetê jî bersiva hevûdû din. Yani ev çi rêgeyê nîşan dide Türkiye'yi ku ev xal bi awayekî hesanî wê derbas bibin an wêm pirsgirêk zêdetir bibin di nava her du konseptên Kemalîst û konseptên AK Partî wana de. Yani em daxwaza me ev e ki bi sehûletê sikûnetê merov muşkilekî çareser bike. Fakat mixabin hûn temaşa dikin bi şeklekî medenî nameşe. Fakat ez ne bawerim ki vê girîngtir tiştekî bûyerekê bibe. Kabiliyetê CHP ew qase em karin bêjin. Zayıf ezî. Alî îdeolojî zayıf bûye, alî civakî zî zayıf e. AKP zî herçû qas kuvveta wî heye fakat ser adalet û heqî nameşi. Xaseten meseleyê Kurdistana Bakur û meseleyê şiddetê şer û meseleyê Sûriye'de xeletiyekî mezin ew kir. Kitlekî gayri memnun Türkiye'de ana em karin bêjin der û dorê AKP zî hene. Ev ki alîkariya AKP zî yani hilbijartinê da deng daye zî ew zî vê rexnê xwe dibêjin. Yani bila qeyd û şert kes alîkariya AKP nake. Dibe ser heq û adaletê bimeşe. Gelekî spas birê Sıtkı Zilan kuş stüdyo me Diyarbekirê tur gelmem. Hürmet dikim. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj. Heta bernameyek dîna Basîroj her şad û baş.